Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakita ka nagwapo ken ubing paygayam, jay simukat a CEO iti kumpanya a pagpapayam ka sekretary. Wansa, ubing pay mami, idi na stroke ti amana, ison ti simukat aka CEO, tadimat kabaulanan ti amana. Naggasatan? Gwapo lang nga rudan. Nangato pa'y ti saad na iti kumpanyada. Nagistrikto kan suplado unay mami. Talaga akas na, tanangato nga min ti saad na. Agpraktikal kakit di, kat aramatem ti utek mo. Anya ti kaya tiyasawan mami? Di mo kayat atangadan da ka ti tattao iti kumpanyayo? Kasano ko ma? Gargariyam! Tapno inton si kati agbalin nga asawa na. May sakan to abaknang. Mayat sa ngagpaiso mami. Gargariyak man ngagpaiso. Bareng matinag kadagiti dakulap ko. Nay, apayin lay ka. Kaslad da parikot mo. Takod ko dumpay day taulom, idi pimanaw ni Sir Sanjo. Kasano? Pinapanaw na kanumanan ti clerk na. Iso amang ipaskilak kanumanan iti wanted clerk. Di ka kadipay narwam. Kanayon matakasta. Masapul manan amang interview ak iti aplikante. Kalpasan man ti sumagmamano alawas, pasukatan namanin. Maulawak sa iti aramid ti CEO tayo. Binulan samot nga agin interview ak iti clerk wenno sekretaryana. Di mat nga rod iso ti mang interview. Daytan sa ti trabaho makas HR. Ag-interview iti aplikante. Nalabas mat ni sir. Awan pa'y agbayag a clerk wenno sekretaryana. Amangan no jay kabarbaro a sekretary na, pasukatan namanin. Kaano nga ta nga adda makapaglumot a sekretarya ken clerk na? Ijay ka di syudad ti pag-aplayam iti trabaho, anak. Wanang, ada nakita ka na i-post nga kasapulan da ka no iti clerk. Kasta ka day. Pagdagusam ngay no kas pangarigan. Ada ka no bakante a kwarto iti pagababangan ti gayam ko, nang. Hagan-anad ka nga road, anak ko. Sapay ko ma, tada masarakam at trabaho. No saan ko ama igasatan ti nakapost a clerk iti may sa kumpanya, urayan niya ditan at trabaho ti serkak, nang. Narwam kamot kit di iti rigat, anak ko. Kabailam day ta. Sige nga rodan, nang. Mapanak pa iti dagos ti gayam ko. No maala ak akas trabahador, agabang akmutan iti may sa bakante a kwarto. Tarabayan na ka ti Diyos, anak ko. Sino ka? Kapay nga umunag ka iti pasdak. May sak nga aplikante, sir. Paunagan na ko, ma. Ha? Talaga ka di nga aplikante ka? Kita man ti bayo ditam? Security guard ka di ti rumbang amang kita iti resume iti aplikante, sir. Saan ka di nga iti HR ti rumbang amang kita? Amin nga aplikante kat disente da. Saan ati kinadisente ti pagkitaan iti kinalaing agtrabaho, sir? Amok ti may papan iti data entry, record keeping, customer service, kan basic software applications. Sige nga rod, sumrakan. Agdirtyo ka ni HR. Agyamanak, Sir Guardia. Asino ka? Anak kaunag dito'y pasdak. May saak nga aplikante, ma'am. Iti kas na alangam, nakamaong iti agkup-kupas, daan a sapatos, tiyak maawatan ti tsuram. Saan ati kawas ko ti agtrabaho, ma'am? Nalaingak na may papan iti pasikot-sikot ti computer.
No siyak ti mang-interview kan ka. Saan kon apatuluyan? Itsuram langan. Saan ka apumasa? Kaya't ko kuma makasarita ti para interview, ma'am. Ha? Saan kan amang namnama? Dagiti laang disente tagtrabaho ditoy. Kas iti arwatem ti rumbeng, ma'am. Ti makitkita ti puseg kan nagkiting apalda akas lakurang ti tela na. Ignorante. Inak man laangan iya opisina ti CEO. Good morning, sir. Anya tinasaya ta makita iti kastang itsuram. Opisina da ito'y. Apay akasta tilangam. Mayat mo ti ayos ko, sir. Jak kayat makita pa iti kastang itsuram. Nalawag. Uwan, sir. Sir, anya ka di ti aramidak ina? Anya. Nasken ka di pa'y adamagam da ita. Anya ka di dagiti appointments ko ita. Ay, sige sir, takita ang iti record. Ada meeting yu iti 9 o'clock, sir. Agkita kayo kini Sir Liam diti opisina iti 3 o'clock iti malam. Agsipod tawan pa iti clerk. Urnusan dagiti files iti lamisaan ko. Uwan, sir. Matungpal. Adda ka di experience mo akas clerk? Nagtrabaho akas clerk iti may nga opisina ti lending institution, ma'am. Apay nga rod apimanaw ka ijay. Padasag mo ti agtrabaho iti sabali nga opisina, ma'am. Nakita ngamin ti impose yung agkasapulan kayo iti clerk. Nag-resign ka kadi iti sigod at trabaho? Uwan, ma'am. Ada ngamin kadwa ki akabagyak matlaang. Ison ti nagbati, kasyak mo ti umay ditoy. No, ikandak iti gundaway, ma'am. Ibagakan ka. Istrikto ni sir. Kagura na ti babae amang ipakita kan kuana iti anyaman a motibo. Maano sam nga ta? Trabaho ti imayak, ma'am. Saan kat amang ipakita iti anyaman a motibo iti boss? Masapul asus tiniramday ta nga imbagam. Tapno agbayag ka dito'y akumpanya. Kaya ti asawan? I-hire dak, ma'am? Yes, you are hired. Sika, apingin mo nagka iti opisina ni sir. Inalada ka para dalos? Clerk ti inaplayak ditoy, ma'am. Imbagada IJHR, dito'y kano ti pagtrabahwak. Diyak impagarup a pumasa ka iti interview. Iti kas na akawas kan itsuram. Clerk? Ada ka di parikot, ma'am? Saan na ka mapan makipagent? Tapno mabalin ko ti agbikini, wano ag miniskirt, wano ag shorts iti nakakitkiting. Anya? Mangininsulto ka kadi? Sinong batak lang ti imbagam, ma'am? Diyak may turad ti agkawas iti kas iti kawasyo. Ayan ka din ni boss? Adda na panan na meeting. Umay to inton madamdama. Ita, tadda ka matlangan. Sikan ti mangurnos kadagito'y a files. Areglado, ma'am. Naalamat gayam akas clerk jay probinsyana. Daan dagiti kawas na. Kan saan adesente? Pinadas ko. Takanayon ngamin apapanawan ni Sir Sanjo dagiti babae ang naasidag kan kuana. Barang sana kas dayday a probinsyana. Amangan mo't no saan amagustuhan ni Sir Sanjo ti panagkawkawas ti probinsyana. Pangkitaan no papanawan namanan. Makita ton sumangpat ni Sir. Amangan kit di, no di na kayat ti panagkawkawas ti babae. Naku na ti babae. Asaan at ikawas na ti pangkitaan iti kabailan na nga agtrabaho. Sa bagay, at damat kit di kalintagan na. Naurnos dagiti files ko. Agyamanak no nagustuhan nyo, sir. Si kagam ti imbaga nilay ka akabarbaro a clerk. Uwan, sir. Imbaga ni Ma'am Carla nga isimpak dagiti files. Iso nga insimpak, sir. Kunak no ni Carla tinang isimpa. Iso nga minti binilin ko itay, sakbay apim manawag. Ayan na ka din.
Saan ko nga amo, sir? Rimormot itay? Kunak no ni Carla itay tedda di talamisaan. Saan ko ngaminan at tinalyaw itay? Sir? Mabalin ko ka din nakitaan dagiti files iti computer, tapno amok ti aramida? Okay, barang no nalaklaka ang makasuro ka, ngem dagiti immo na clerk. Saan ngamin at itrabaho datin into na renda, no di katsyak? Ha? Anya ti kaya tiyo asawan iti da kayo ti into na renda, sir? Inaramid mo kanin ti insingasing ko nga aramidam, anak. Masurunak nga rod, mami. Ta dinilaw na ti kawas ko. Dinilaw. Nagmayat tupay. Makita ti kinasiksim iti kawas mo. Jakman amo iti daydi a lalaki. Baklan samot. Bakla nga ta? Padasam lata pakitaan iti motibo. Tapno matnag iti palabog ta. Kunak no pagawidin na ti probinsya na akabarbaro a clerk. Ngam saan mat? Napintas ka di day ta a clerk? Napintas ko ma, no ayusan na ti panagkawkawas na. Saan mat talos siyang? Saan ka apaatiw iti day ta a clerk? Napintas ka. Ikagumaamkit di apatin nagan. Hello, anak. Kumusta kan? Nakabiro ka din iti trabaho. Wanang, may saak a clerk iti bagbagak a nagaplayak adakkel a kumpanya. Nasayaat nga rod, anak ko. Sapay ko mata nasayaat dayta anastrikam a trabaho. Sapay ko manang. Nabiitak pa'y matanang rugi. Yak pa'y nakita nga imisam ti boss ko. Ngam ti kadwak iti opisina ti maditi aramid na. Dayta maditi aramid na ti liklikam. May mayat matlaang ti awan kagura wano kaapam. Wanang, sa anak mat nga paapira. Wan matkit day, anak ko. Ala, maturog kan tapno makainana ka. Addaman ng trabahom inton bigat. Sige, bye anak. Adda kan diti opisina? Nasapa pa'y man? Imbag di nasapa, ngam ti maladaw. Ala, punasan man nga rod to'y lamisaan ko. Nagtapok. Pinunasa kong tilamisaan mi ka ni Sir Sanjo. Saan mo't siguro apa tilamisaan mo? Kat siyak ti mang punas? Apay di mo inraman a pinunasan kilamisaan ko. Clerk ti trabahok ditoy. Saan kat a janitress? No kayat mo, ipakadam ka ni Sir Sanjo. Tamangala ka iti janitress mo. Addan to aldaw mo kanyak si ka probinsyana. Aldaw? Kaano day tang aldaw? Anya ti aramida? Ha? Saan ka makaawat? Awan amom! Na-review mo ka din dagiti bookkeeping records ti kumpanya. Wan sir, iso na sapa ak na imay tapno ma-review. Good job. Isarunom ngayon ko dagiti kabarbaro a data tayo. Inrogi kon sir. Kaya tyo ka din nga i-forward kon iti computer yu tinalpas ko, sir? Okay. Tapno makitak met diti computer ko. Sige sir. Aday ta, forwarded sir. Mabalin nyo nakitaan. Agkape kayo ka di, sir? Busy kami kini Jasmine. No time for coffee. Di trabahom ti kitaan. Wan, sir. Addan to aldaw yu adwa. Saan mo ta pinapanaw ni Sardi Kabarbaro a Clark? Dayta nga rod ti ururayan mi kanilay ka mapasamak. At dan samot milagro ang mapaspasamak ah. Italang mat da ito'y. Apay mo't amilagro ako nam. Milagro ah. Ta medyo nabayag basitan ti Clark na. Sigut kad agsukat adagos iti Clark. Ang mga nunapuskol ti rupa ti probinsyana. Isuasaan ang makarik na. Anya pa'y ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na akit nabayagan aapim manaw. Kano nga tamanan a pasukatan ni Sir Deji a probinsyana a Clark? Urayan tayo ti sumaruno ang mapasamak. Sigurado apapanawan naman inday jay. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen.
Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, guwapo ngam suplado ni Sanju a CEO, ti may sa kumpanya. Ado ti babaeng agkras kankwana, ngam kanayon nga agsukat iti sekretaryana. Nag-apply nga ron ni Jasmine kas clerk. Kat naawat daytoy. Simple laang daytoy abalasang, ngam nagagat kan napasnag iti trabaho na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Anya nga no di kasta. No naimpis lang ti rupa na, o di nabayagan na pimanaw. Kano nga tamanan na pasukatan ni Sir Daiji a probinsyana, clerk? Urayin tayo ti sumaro na mapasamak. Napintas nga agpaiso di probinsyana. Hangam, nagsimple matlaunay. No sino pa'y tinagsimple? Isumat ti bimayag iti opisina ni boss. Baliktad tininamnamak ang mapasamak. Kunak no mapapanaw adagos. Hangam saan mat? Saan ko ba'y kumapastragan dahi jay, iti damo na ti imay. Ngamadlaw nga damat utak ti probinsyana. Daytoy tinapintas nga arwatam ita amapan iti opisina yo. Tapno mapansin na ka ti boss mo. Nagayad a bestida. Kaslagawn. Long dress lang mat daytoy. Di na kaya tinakiting takuna na akurang titela na. Di ipakitam ti sobra titela na. Nagayad. Sa bagay, ang mga nukas ti kayat na. Nagayad a bestida. Pag tinulungan ta nga aramidan ti amin, tapno matagikwam ti boss mo. Wan, mami. Baknang ko naman. Kan pantasya ti babae, gapu iti kinataar na. Nagmayat nga tan, numaysa kan tumet a boss iti kumpanya. Adun to ti umapal kanya, no mapasamak dayta, mami. Iso nga rod nga ikagumaam, tapno mapansin na ka. Di mo sardayan. Pag serbiam iti husto, tapno masursuro na ka nga ayatan. Adda ka di dinarayam a party, sakbay nga imay ka ditoy? Party? Ha? Ignorante ka talaga. Party ka di laang ti pangaramatan iti long dress. Sa bagay, bagay mo matket di. Ad-adda pimintas ka. Imba, tanakitam ti kinapintas ko. Ah, awan ka di pa ni sir? Awan pa'y matitay si Mang Patak. Madamdama pa'y siguro. Kanayon ka abisi nga ginin code. Ado ka di pa'y tiin code mo? Impayang code nga ni Sir dagiti ka barbaro a files. Ada hard copy nga inted ti ka meeting na. Di da inted ti soft copy. Na-misplace sa kano ti flash drive na. Laika, adda ka di ag-birthday ita dito yung kumpanya? Taapay adamagam no adda ag birthday. Nakita ngamin ang nakalong dress ni Carla. Oray siya, nakitak mat. Damagak ko maitay, ngam husto mat ang nakapanaw. Saan samot nga ita ti birthday na? Anya nga tati selebrasyon na, tanaglong dress. Apay adi mo dinamag kankwana. Saan ko matan adinamag? Si kamutan tinalagip ko pagdamagan. Adda siguro sa bali ang makagapo. No apay ang naglong dress. Good morning, sir. Good morning, sir. Saan ka di a maternity dress ti awag di takawas mo? Masikog ka di? Sir? No masikog ka, mabalin mo ti mangala iti maternity leave mo. Ni, saan mo't sir? Sa anak mo't masikog.
Balasang akpay nga awan surok awan kurang. Apay nga rod anak ka maternity dress ka, no saan ka amasikog. Jasmine, in-forward mo ka din dagiti tinalpas mo anayen code. In-connect kun iti server, sir. Adan iti computer yo, dagiti nalpas ko ana encode. Good job. No apay nga min anapukaw jet tao ti flash drive. Napansin na ka siguro ti boss mo, gapo iti inted ko along dress mo. Imbaga nakit din ang masikog kano ti agbado iti kasjay. Maternity dress kano. Anya ang maternity dress? Tinasamat amo ti lablabidan na day ta boss mo. Kinatawaan nakpay aje probinsyana. Ha, masurunak. Agpadada nga ro, dadida amo ti mota. Awan lang amin ti di kay bagbaga pagkawas ko, mami. Napintas mati dinait ko akawas mo. Nangina pa'y ti tela day jay. Uray nang nina, taimbagakit din gay boss. Ano ka masikuga, ket mabalin ko ti mangala iti maternity leave ko. Anya, maternity leave? Dakkel ka di ti tiyan mo, taibaga na ti kasta? Ay, makapasuron day at tao. Awan sakit rik na ti sinalbang. Bakla ang atang. Hello, anak. Nakaawag ka mat. Kumusta ti trabaho? Nasaya atak mo't nang. Uray ka na yun anak kami so ti boss ko. Di na pa'y mo't binabalaw ti trabaho kung gapuanak. Nasaya at matngarod no kasta. Ngam apay nga imbagam akanayon anak kami suot ti boss mo. Diyak pa'y nga rod nakita nga imisam nang. Di nang samot amo ti umisam. Ang mga nooray si ka, kat di mo isuman. Iso asaan mat nga umisam ako nam. Iso kumaan ti umo na nga umisam, sakbay nga isamak nang. Iso ti lalaki. Ay, wan gayam. Ada impawid ko akwarta. In kayo alaan iti remittance center. Nagyaman anak. Igatang ni tatang mo iti abono, kan pesticidio. Gumatang kayo matan iti si daan kan masapsapul yo, nang. O sige, mapana ko iti trabaho. Bye! Agyaman akmanen iti impawit mo anak. Ala, agan-anad ka akanayon dita. Congratulations, Jasmine! Apay ka di, ma'am. Sa anak ang nagkamali ang nangalakan ka akas clerk. Di na ka pa'y pinapanaw ni Sir Sanjo. Apay ko mapapanawan nak, ma'am. Awan mo ti basol ko kankwana. Amom ka di, nga ado kami amas-mas daaw, no apay adi na ka pinapanaw. Awan pa'y nga miti nakapagbayag a clerk na. Anya ka di ti basol da, ma'am. Di da ka di amo ti ag computer? Amuda, ta nakaturpos damat. Nga may sa ti amumi ang makagapo. Anya ka di day ta makagapo, ma'am. Tikang runaan, tikagura ni Sir, tigarampingat. No ti babae ti mangipakita iti motibo, kagura na. Kasta ka di, ma'am? Ay, saan ko pulos nga inaramid day ta, ma'am? Iso nga imbagak, asa anak ang nagbidot ang nangalakan ka. Akas clerk na. Sika tay imbaga ti anak ko akaopisinaan na. Agpahisugayam alos siyang ti tsuram. Ha? Amamudak, nana? Asino kayo? Kan asino ti anak yo? Saan nga importante amamunak? At da idi pa nagsabat tayo. Kat naibaga ti anak ko asika ti kabarbaro a clerk ni Sir Sanjo. Ada ka di ibagayo, nana? Awan, no apay ba't nga mina nagsabat ta iti dalan? No diya kagkamali, ni Carla ti anak yo. Ta, agkakaingas kayo iti lang kan ugali, nana. Anya kumama, tinagpadaan mi iti ugali ako nam. Basta da nagpadaan nyo, nana. Nagkamali ka di iti imbagak? Ani Carla ti anak yo, nana? Anak ko ni Carla. Ngam, anya ti ugali mi anagpada ako nam. Da kayo matgayam, sir. Good morning. Adaman damagek. Tumboy ka din ni Jasmine. Sir?
Apay adinamag yun no tumboy, sir. Dinamag ko lang, met. Duma nga min kadagiti naglabas akadwak iti opisina. Di kay maawatan, sir. No ti klase ti panagkawkawas na, dinilaw ko idinag-apply. Ngam kunana, asaan ka no nga iti kawas ti pakakitaan iti laing nga agtrabaho. No di kat iti aramid. Imbaga na ti kasta. Yes, sir. Mabalin ko akid dawan, abaliwan na ti panagkawas na, no iso ti parikot yo, sir. Agpay sumat kit iti imbaga na. Pulido ti trabaho na. At dala pa ka insulto ak. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Ha? Awan. Sige. Panawan ka pa'y dito. Nay, at da kagayam dito'y kantain. Nga mariribukan kan samay. Apay, mamlay ka. Pampanunutak man ti saludsod kanyak ni Sir Sanjo itay. Anya ka diti sinaludsod na. Apay amasak ng kaunay. Apay adamagan na, no tomboy ka no ni Jasmine. Gapo ka di, takas di ti panagkawkawas na. Ang madlaw mo ta babae. Ay, maburbur siya anak, no apay akas jay ti saludsod na. Saan ka di a weird day jay a saludsod? Pagkunamat. Ti gargaraw ni Jasmine kat saan mat alakyan. Ti tomboy kat kasla lalaking agunggunay. Apay adamagan na no tomboy. Nagsabat kami iti ibagbagam alosyang. Imbaga nakit din nga awan nagdumaan ta iti langa ken ugali. Mother like daughter ko naman, Mami. Sa bagay, ngam sabalimet ngamin ti panangibaga na, ta medyo umisampay. Ay, awan ka is ka na day a tao, tapno pagsaritaan tapay. Wan ba't kit diya? Agpanunot taman kit di iti aramidan ta. Tapno kagura ti boss mo. Kasano ko, Mami? Isu nga rod ako nak nga agplano tano kasano. Jay ko mapapanawan ti boss yo. Tapno si kalaang ti kadwa na iti opisina na. Ngam ti question. Addaam mo na iti computer asaan ko nga mo. Ti may papan iti server. Tapno mapan iti sabali a computer ti files. Magpaisuro ka kan ko na. Inton amumon, isunto. Kasano ka di ti aramidan may papan iti server, Jasmine? Isurunak man, kabayatan nga awan pa'y ni sir. Saan ka di nga amo ni Ma'am Laika? Asaan mo nga amo dayta? Di namat dinamag. Sa may sa, itala ang mata ito'y. Apay nga da ka dito lamisan ni Jasmine. Ingkay dyan lamisan mo. Takitaam dagiti appointments ko itangal daw. Oo, sir. Jasmine, nalpas mo ka din ti papaaramid ko. Uwan, sir, nalpaskon. Adamot nandita computer yo. Good. Masapol ang makitak. Tapno amok ti i-present ko into nagkita kami iti business partner ko. At dahil tugot ko nga inlutok amakan dito, sir. Naimas da ito amerian ka. Kalkalpas ko ang nagmerienda iti naggapwak a meeting. Kanan nyo laangan kini Jasmine dayta. Adamot balon ko dito akan kanan, sir. Luto ti probinsya daytoy. Ha? Luto ti probinsya? Kaya't ko aramanan dayta Sige, sir. Taikan kayo. Manmanong adda magatang akastoy dito syudad. Anya ka di daytoy? Nagbanglo. Kalamay dayta, sir. Nailuto itinyog. Iso na banglo. Nabanglo nga agpeso. Panagkitak. Naimas dayta. Nagustuhan na kadimot laang Jane Loto. Idi imbagak nga dain lutok a naimas. Imbaga nakit din analpas ka no anag merienda. Anya, di nakadiri namanan. Imbaga nakit din nga itad ko kinilo siyang. Kat, inted mo ka di? Saan, Mami? Nambarak?
Idi inruar nilo siyang ti kalamay na. Imbaga nakit din anabang loken na imas kano. Ay, surun kon. Anya? Palpak ka di manen tinapanunot ko. Ngam, iti daytoy sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manen tinapanunot yu, mami. Amangan manen no palpak. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas a napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, mas daw dagiti empleyado iti kumpanya. Tasaan pa'y la pinapanaw ti CEO ti probinsyana. Iti ayan met dagiti aginaad da Clarita ken Carla. Ikagkagumaan dati mange remedyo no kasanuda a mabaniitan ni Sanjo. Tapno mairaman da iti kinabaknang daytoy. Papagayam, denggen tituloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Anya? Palpak ka di manen tinapanunot ko. Ngam, iti daytoy sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manen tinapanunot yu, mami. Amangan manen no palpak. Masapul ani Hasmin ti padaksam. Tapno papanawan ti bosyo. Anya ti aramidak amang padakis kan kwa na, mami. Dayta ita ti panunutek analaing. Masapul nga agbalig ita. Saan nga tang agkibaltang manenday ta mapanunot yu, mami? Saan mat siguro nga agkibaltang? Agbalig ita itan. No apay mat ngamin nga imay day a probinsya na alosyang. Dumteng ti aldaw, apumanaw day jay alosyang. Syakti ka unaan dito opisina. Aramidak man timbaga ni mami. At the flower vase dito ay nga dakarga na danom. Ikabil ko iti nga 20 lamisaan ni boss. Aha. No punasan ni Jasmine ti lamisaan, masagid na ti flower vase akas lasarming. Matuang lakit di, kat mabasa dagiti papeles iti lamisaan ni sir. Makapungtot lakit din ni sir. Sigurado apapanawan na. Rumarak pa dito eh. Madamdama, adan ni Losyang. Nasayat met, nuim mo na ni Carla. Tapno maisagana na ti papeles, sakbay asumrakak. Good morning, sir. Ada kayo matgaya man. Sige tao muna ki di opisina. Inakpaisin pa dagiti papeles iti lamisaan nyo, sir. Imunan. Di nakman la inuray. Mapan na kano isimpa dagiti papeles iti lamisaan ko. Apay nga taan na sa irak idi pinanawan nak. Di nakadikayat, ti makikuyog kanyak. Ay, sir, good morning. Itay pa nga imo na ti sekretaryayaw. No imuna, kaawatan na naisagana ng dagiti papeles iti lamisaan ko. Ay, nalabit akas ta, sir. Itay pa'y matalim mabas ditoy. Good morning, sir. Adda kayong matgaya man. Agkuyog ta mapan ijay office. Itay kakanupay matasimang pet. Naisaganam ka din ti papeles iti lamisaan ko? Ah? Ay, kwa, inuray ka pa'y ngamin, sir. Nakitak mo't akap kapan ni Jasmine. Isagana na siguro. Imuna ka lang aruden? Apay nga inyuray mo pa'y kankwana. Ditakan. Dinardaras nan tinagna.
pinanawan na kit din. Ha? Bastos. Darasak, tamapanak matan iti opisina. Ay, natinag ti flower vase. Apay yung kabil da iti nga to ti flower vase. Oh, anya tinapasamak? Ano tinaramid mo? Sayang tinapintas a flower vase. Sino tinang ikabil iti flower vase iti nga to? Sika siguro Adda dita idi kalman idi nagawid tayo. No siyak tinang ikabil. Amok nga da dita. Kat saan ko kumaan na sagid? Alangan mo't ani sir tinang ikabil. Jasmine, agdardaran ti imam. Sorry, sir. Diyak ngamin amo nga ikabil da iti nga to ti flower vase. Kita mo tayo, imam. Ha? Saanan, sir? Basit lang daytoy. Adapan nyok dito eh. Ha? Yag mo, tapunasak ta dara. Saanan, sir? Siya kon timang punas. Siya akong kunakmet. No di mo pa'y ipapunas kanyak ti imam. Bagkatan ka nga ipatugaw iti lamisaan ko. Asino tinakita yung nga imuna asimrek iti opisinak itay? Apag iso nga oras ti trabaho, idi simmang petak, sir. Saan ko nakita no asino ti mo na? Apay ka di, sir. Siyak tinaudi arimwar iti opisinak iti kalman. Nakitak pa iti flower base iti lamisaan. Ngamitay bigat, addan iti nga 20 lamisaan. Adda ka din napasamak, sir. Natinag ti flower base ket nabuong. Flower base pa'y day di mamaday jay. Apay anatinag, sir. Nakita nga awan basol ti nakatinag. Jay nang ikabil iti ngato ti akim basol. Talo kayo laang matasumsumrak iti opisina yo, sir. Paayabam man ni Darwin Agard ditoy. Ariglado, sir. Inakayaban. Saan ko kuman napagtaktakan daytoy? No agpudno ti akin aramid. Kagurak ti ulbud a tao. Nalakalaang matamaamuan no asino ti ulbod. Ipa-review tayo ti CCTV, sir. Isungarod nga ipapaayab ko ti gwardya. Takitain tayo ti CCTV. Imbaglakid din. Tada CCTV. Oh my God. Adamat gayam CCTV. Kasano itan? Apa yan, Ma'am Carla? Agkalingatan ka matan. Saan matan napudot, tada aircon? Sir, ang mga naingatok ti vase, idi po nasa kumatilamisaan. Idi kwan, napanak i-JCR. Hustumat nga da kayon. No itay pa'y ko mga imbagam, saan tayo kuma anataktak? Sorry sir, saan kong ingagara? Nalipatak siguro. Apay anaaramid mo ti kasjay. Anya ti panggap mo? Diyak ninamnama amalipatak, sir. Basta ti amok, kat ang mga naingatok idi punasak kumatilamisaan. Idi napanak i-JCR, diyak gayam na isubli sakbay asimrak kayo, sir. Ikang ka pa iti may sa agundaway. Ngem no addapay saan ko akayat ama aramid mo. Ikaten kan dito'y kumpanya. Uwan, sir. Agyaman ako na iti kinasingpat yo. Nagsingpat kayo, sir. Diyak kayaten ama ulit pa'y daytoy. Hello, Jasmine, anak. Nakaawag ka man. Di ka di makaala iti bakasyon mo. Sa bagay, nabiit ka pa'y laang di ta trabahom. Awan pa'y makatawin mo. Kuha nga men, anak. Masakit ni tatang mo. Kat kaya't nakakano makita. Padasam ti agpakada anak ko. Mangi-file ka iti leave mo. Ay, huwag na, anak. Mailiw kami nga minkan ka. Anusam nga ro ti agbakasyon, anak. Amang ano iliw ni tatang mo ti panagsakit na. Sir? Mangi-file ko may ti leave. Masakit ka nung amin ni tatang ko. Sa dino ka diti probinsyayo? Ija Isabela, sir. Adayo ditoy. Kaano kang agsubli? Sapay ado ti aramidem ko man?
May sa alawas ko ma, sir. Nagbayag maten. Awan nga minti mga ramid kadagiti aramidem. Damat ni Ma'am Carla, sir. Kanayon mat nga da ka malina. Sukatak ko man ket. Isumat lagayam akanayon nga agpaisuro kanya. Sige. Palubusan ka. Bastag subli ka after 1 week. Uwan, sir. Agyaman na kiti pamalubos yo. Agbakasyon ka gayam. Nasayaat mat. Madlaw ko kat maragsakan ka. Maaramid mo ka di amin arumbang nga aramidan iji opisina? Di mo amo ti daduma, saan ka di? Apay, si kalaang tiyaddaam muna. Sapay ko mga rod, tasana ka maurnungan iti aramidan intun sumang petak. Rumbang laang nga aramidam, tatrabahom kat nga rod. Sabali mat ti aramida. Ngam no siksikat yadda iti opisina, saan ka di arumbang nga aramidam? Tasika ti mabati ditoy? No anya ti ipaaramid ni sir. Iso ti aramida. Sikat ti makaam mo. Ijay ko mga min probinsyayo ti rumbang apagtrabahwam. Saan adito'y syudad? Uray probinsyana taad da kabaelak, asaan mo akabaelan. Agmano ak nang. Da kamot gaya mo anak. Apay adi mo imbaga ta sinabat na ka kumaijay ilay. Kaya't kayo nga rod asorpresaan nang. Ayan ka din ni tatang. Ada iji kwarto. Kanayon ba't nga gurgurikor kan aglaladaw. Intan ija ayan na. Bareng sumaranta. Wadang, ngam isimpak pa dagiti ginatgatang ko. Amang ano itaray ti aso, wano pusa. Saan ka di anak ko nam, anaungat ti bus mo? Naku na mga min, adi na amo ti umisam. Di nan samot ngamin masangot ti umisam. Takanayon ama kumikom iti sangot ti computer na. Ay katuan talaga akas ta ti mangup opisina. Computer lata ti sangsangwan na. No awanan jay losyang ako nam, mapankan iti opisina. Nagsapakit din ngay, mami. Masadutak pa eh. Tapno maka-make up ka, sakbay asumang pati amom. Madlaw na ita ti pintas mo, taawan sa bali iti unag ti opisina. Sa bagay, makaritouch sak analaing, sakbay asumangpet ni Sir Sancho. Lalaingam, tapno agbalay kita. May sakan tumat abos no madanon ti tiyempo. Nagmayat nga tamot ti maawagan iti boss. Mabalin kumat aban ni kesan dagiti empleyado. Isu nga rod nga ikagumaam. Aramidan tati amin, tapno matungpal day tatarigagay. Okay, inak nga rodan, mami. Agpapinta saksakbay asumangpet ni Sir Sancho. Masapul asika akanayon ti kapintasan iti imatang na, tapno ma-in love ken ka. Madama ti retouch mo? Saan ka di amay mayat? No isagana mon dagiti pirmaan? Sir, kunak no saan kayo pa'y ngamin asumangpet? Apay kumaasaan na kasumangpet, ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali mo tiin into na rem, tatimat agmamaat. Sige sir, isagana kon. No ni Jasmine, nakasaganan dagita. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas a napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, palpakmanan ti napanunod nagiti agina. Aplano da amang padakas ken ni Jasmine. Inikan nga rod ni Sanjo ni Carla iti may sapay agundaway.
Iti may sang aldaw nga agmaymaysa ni Carla iti opisina, ta naglib ni Jasmine. Madama ti retouch na ito'y, iti simangpat ni Sanjo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas a napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay kumaasaan ka sumagpat, ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matin into na rem, ti mat agmamaat. Ay, isagana kon, sir. No ni Jasmine, nakasagana dagitan. Tuladem kumamat ti kinapartak ni Jasmine. Ikagumaak ng artapan ni Jasmine, sir. Aramidem, no kabaalam. Panagkunak, saan mo ama artapan? At damat pangatiwakan ko na, sir. Wen, mamati ak nga atiwem, no iti pa nag-make-up ti saritaan. Ta saan ket nga rod nga ag-make-up? Natural, ti pintas na. Jakmatan makit-kita ti probinsya na. Pinapanaw ka di manin ni sir? Naglive, tamasakit sa kano ti amana. Tingamin na mo kat saan nga agbayag day di a probinsya na iti opisina ni sir. Isulang mo tinakapagbayag iti opisina ni sir. Uray mo't kat di ni Carla Aldaw lang mo't tinunaan na iti day di a probinsya na. Kunak no papanawon ni sir day di a Carla. Gapu iti panakabuong ti vase. Ngam di namot pinapanaw. Nagasat pa'y laeng. Tainik ka ni sir iti may sapay agundaway. Noan yakat at tinaknakan na. Tay naramid na dayjay. Amangan no agpaiso ti kunana. Analipatan na laeng ngayon subli. Siguro, di tayo mo't maliklikan ti makalipat no maminsan. Agi pa da magkadagos, no anya tinapasamak iti opisina yo. Mayat ka di matlaang ti resulta, tinaramid mo? Saan, mami? Imbaga nakit din, at ikano agpapamaatin into narak. May mayat kano ni Jasmine, ta natural ti pintas na. Apay anay raman pay ni Jasmine iti saritaan yo. Kat awan mat ijay opisina yo day jalo siyang. Day talaunay ti pakasurunak. Uray awan day jay a Jasmine. Kanayon pa'y laang amadakamat tinagan na. Madasakit diferensya ti panagkita ti bosyo. Di na ka makita. Ngam day jay alos siyang makita na. Isu kasurun ko day jay alosyang. Noan niya nga tati addakan kwa na Mang panunot ka pa iti sabali a pamuspusan. Tapno dinan malagip day jay alos siyang. Jasmine, sika ka din day ta. Siyak day to, sir. Saan ka di anak kalipay laang ni Jasmine? Kunak no ni Jasmine itayan. Idi nga nakita ti rubber shoes mo. Kasmat iti rubber shoes na. Baro day ti rubber shoes ko, sir. Saan akas iti rubber shoes na ako nam? Di mo pa mat inyin code dagiti kabarbaro a files. Ay, irugi kon, sir. Sabali nga min di inyan code ko iti kalman. Manupay nga aldaw. Sakbay asumangpat ni Jasmine. Jasmine la aminan. Makapasro. Madlaw yu kadi akanayon analiday ni sir? Kaslakas tanga rod. Adda nga ta parikot na. Nalabit. No lumabas dito kat nakadumog ang magmag na. Nakabulsa ti maysa nga ima na iti pantalon na. Timot maysa, nakabitbit iti portfolio. No amok asumungad. Umunagak diti opisina. Taamangan no pagpupudutan na. Anya nga tanga agpaiso ti parikot na. Imbaga na kumakada tayo, tapno amu tayo. Amangan mat no personal abanag. Iso adi na ibaga. Sabagay. No parikot iti opisina, ibaga na kada tayo ng empleyado. Nabambanugang. Ado ti naramid ko iti opisina. Awan nga min kadwak. Saan ka di amay mayat? No awan kadwa. Tapno dwa kayo laeng ka ni Sir Sanjo? Ngambukudak mo ti trabaho, mami. Makabanog, makapa-stress. Nang runa no ipaulit na ti naramid ko taadda ka no kamalina. Ipaulit na, kunam? Wan, mami. Ibaga na a mistake ka no, kat pasukatan na. Kasta ka di.
Kasi kamot nga rod. Uray kumaa, numaban ni itak. Tapno aggibos matan ti panagan-anos kung agtrabaho iti opisina. Basit lang nga ano, sen. Awan papanan na, no di maban ni itam to. Saan ka di amay mayat no dito'y kalaangan probinsya nga agtrabaho? Iji kabisira no iso, taas asidag. Ngam sayang di trabaho, nang. Mayat pa'y ti sweldok ijay. Hingam adayumat nga men. Sagpaminsan ka laang agaw awed. No lakat makakita ak iti na nga to asweldo. Padasat to ti umalis, nang. Diyay nga min ka adayuna. Oray saan unay ana nga to ti sweldom. No lakat ka na yun ka nga agawid dito. Aganos tayo pa'y basit, nang. No makaurnungak, oray ag negosyo ak tulaangan dito'y lugar tayo. Mayat mo't ka ti agnegosyo no maigasatam. Iso nga anusan nyo pa'y basit no madayo ak manen, nang. Anya pa'y nga rod. Di kas talatan anak ko. Apay akas to'y ti marikriknak. Apay asap sapulen dagiti matak ni Jasmine. Gapo nga ta. Tanakapsot ni Carla ang mga ramid ka dagiti ipapaaramid ko. Amin na nagbalin na clerk ko. Kinagurak no mangipakita da iti motibo. Nababati pa nagkitak no kasjay ti babay. Kasladida nakakitkita iti lalaki. Iso nga dagurak iti kakasjay babay. Ngam ni Jasmine. Diyak pa'y nakitaan iti kasjay akababalin. Nakakonsentrate latan iti trabaho na. Saan at tumalangkyaw. Laika, kita man ti biodata ni Jasmine. Saan ko akinit kita idi? Ken awan ti cellphone number na kanyak. Mabiit lang, tabiro kak, sir. Yag konto iji opisina yo. Biro kam itan, taurayak. Kayat ko makita adagos. Sige. Takitak iti ayan dagiti records ko, sir. Atoy, sir. Alakon, agsubli ako ni di opisina. Dinardaras na nga inala sa pimanaw. Apay nga ta. Laika, agdardaras mo tapi manaw ni Sar. Anya tinala na kan ka. Jayman biodata ni Jasmine. Jack maawatan no apay nga inala na. Di na dinamdamag. Itatawan ni Jasmine, sana inala. Itapay, sa interesado iti biodata ni Jasmine, saan ka di adi nakabibiyangan, nukas dyan nga ag-interview ka iti aplikante? Mas daawak nga rod no apay. Amangan no kayat nalaang amaamuan ti lugar, ken daddo mapay ama ipapan ka ni Jasmine. Idi pa'y ako madamo ni Jasmine ti simrag, kat kinita nandagita. No anyaman ti panggap na, iso lang ti makaamu. Sa bagay, awan bibiyang tayo ijayon. Ang nakaskas daaw man. Anya nga tayo basbasaan ni sir. Inruar na ti cellphone na. Kasla damot saksakaran na. Ilipas mo dahi tar aramidem. Adala ang awagap. Uwan sir, matungpal. Agawaan. Rumuarak biit, nakapsot ti signal dito yung unig ti opisina. Sige sir. Kitaak man tinakaparabaw iti lamisaan a binasa ni Sir Itay. Ti biodata ni Lusyang. Apay na ito eh. Ti ka di cellphone number ni Lusyang ti sinakar na dito eh. Hello, asino ka di daytoy? Hello, Jasmine. Kaano ka kading agsubli dito yung syudad? Dandanin malpas ti bakasyon mo, saan ka di? Da kayo, sir?
Saan ko nga intad kada kayo ti cellphone number ko? Sana napateg, no sa dino tinangalak iti number mo. Damagak lang, no kaano kang agsubli ditoy. Kuna ni nanang asaanak kanon nga agsubli dita, sir. Adayo nga min dita. Ha? Saan ka nga agsubli, kunam? Kastamo timbaga ni nanang ko, sir. Please, agsubli ka kuma. May kawak, manipod di ka makitkita. Ni Sir Matt, itaman pa'y amang rabak kayo. Sana ka mangrabrabak, Jasmine. Kasapulan ka unay ditoy. No kaya't mo, umayak dita. Tao may kasukunan. Ha? Saanan, sir? Bye! Asino ka di tinakasaritam iti cellphone mo, anak? Tibos ko, nang. Mas daawak ta inawagan na. Ang mga nuado ti ipatrabaho na kan ka. Nalabit. Ngam ti pagsidaawak. Umay nakanosukunan ditoy. Ay ngam adayo ditoy. Sa maysa, adayo ditoy iti ili. Malaksid ano ijay ti pagsabatan yo. Mayaw awan to lakit day. Ipapilit namot nga umay. Nakasagana da kano iti driver na. Palubusan da ka di pa nagsubli di syudad, nang? Anya pa'y nga ino di kasta. Basta ka na yun ng kumamot ati agbakasyon ditoy. Nulakat palubusan dak nang. Matungpal ti kayat yo. Panagkunak at nasingpat ti bus mo. Apay nga umay nakasukunan. Boss, dinto ta empleyado ka lang. Mas daawak nga rod nang. Kasladyak mamati. Ka-text mo nga roday tabus mo. Ta ijay ile ti pagsabatan yaw. Awanak inton bigat, ada papanak. Papanan nyo ka di, sir. Mabalin amamuan. Awan mo't ngamin tinaka-schedule a meeting nyo ita, sir. Mapanak iti probinsya. Inak matagpasyar. Probinsya, sir? Itaman pa'y? Adda ka din nakaskas daw itimbaga. Basta aramidam ti instruction kung aramidam. Matungpal, sir. No adda umawag iti telepono. Ibagam nga da importante anapanak. Kasano ka-importante ti papanan nyo? Ta ijay probinsya pa'y, sir. Importante launay ti gagaraag ijay. Apay nga tang aday ti lamisaan ni sir ti bayodata nilo siyang idikalman. Idikwan, kuna na nga awan kano ita, tamapan ijay probinsya. Anya? Apay ka no? Dinamag ko, ngam kunamot ni sir anapatag kano ti gagaraan na ijay probinsya. Saan nga ta nga ijay probinsya ni Losyang tinapananda? Asino kumaday jay alos siyang apagtaktakan ni sir iti oras na? Wan matkit dia. Naira nala siguro a probinsya tinapananda. Ngam, saan nga iti probinsya da ijay a Losyang? Nga mas daawak man, mami. Apay ti bayodata ni Losyang aday ti lamisaan ni sir. Napanain nalaki nilay ka. Tibayo datam. Adda ka di iti opisina ti boss mo? Ti amo ket awan ijay, mami. Jak pa'y mat nakita ijay. Apay nga tangay. Madin samat da ito yan. Adda samat jak magustuhan a mapasamak. Hello, sir. Ayan nyo ka din. Asidag kami ni Tiling ngayong bagam. Pagkitaan mikin ka. Adak iti gasoline station iti crossing, sir. Apag-iso nga rod. Agpagasolina kami pa'y. Adayo kayo kadipay, sir. Asidag ka nun. Kung natin nagdamagan mi. Sige nga rod, sir. Agora yaklatan ditoy. Bye, sir. Naimbag tadi kami narigatan na ng biroken ka. Adayo talaga ti probinsyayo? Ada ka di sa bali ang ginagarayo dito ilimi, sir? Awan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka dito imbagayo? Iti anya agapo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas a napauluhan.
Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nagbakasyon ni Jasmine iti probinsyada. Nakarik na ni Sanjo iti iliw kan panakaikawa. Sa pulan dagiti matana ti kaadda ni Jasmine. Inala na nga rod ti biodata ni Jasmine. Kat inala na ti cellphone number daytoy. Inawagan na nga rod ni Jasmine. Kat imbaga na amapan na sukunan daytoy. Nasdaaw unay ni Jasmine ngam awan na aramidan na. Nakadanon nga rod ni Sanjo iti ili da Jasmine. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adda ka di sa bali a ginagarayo dito ilimi, sir? Awanin sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka dito magayo? Iti anya agapo. Saan ka kumamas daaw? Basol ko kadi, no kailiw ka. Mas dawa ko na iti bagbagam, sir. Imposible da ito eh. Saan nga imposible? Kaya't ko amapan tayo iti lugar yon. Ha? Kaya't yu timapan iti balay, sir? Nanumula ang ti balay mi, sir. Saan at ti kinanumuyo ti kapatgan? Kaya't ko amakita dagiti dadakkel mo. Taapay, sir. Anya ti gagaram kadakwada. Panghasim, Jasmine. Kaya't ko ida makasarita. Awan ti dakas apanggap ko kadakwada. Iso nga intayo ko man. Mas daawak, tanag out of town ni Sir. Awan mo timiting da. Itala ang ama pasamak da ito eh. Sa dino nga ta probinsya tinapanan na. Awan ka dit imbaganakan ka? Awan. Ngam, pagsiddaawak ti panangalan na iti biodata ni Jasmine. At dapay kit di atap ko. Nga ijay probinsya da Jasmine tinapanan na. Iti anya aga po. No pagsilpok dagiti pasamak. Kaslakas ta tinapasamak. Sinurot na ni Jasmine. Inala na ti cellphone number ni Jasmine iti biodata na. Kasta nga tangag paiso? Atap ko lang matkit di ah. Maburbur tsa anak, kadagiti mapaspasaman. Nagsubli ka anak. Sino ti kaduam? Iso ti boss ko nang kaya't na kayo kano ang makasarita. Naimbag abigat yo, nana. Landingitek, no disturbuan kayo. Saan ko nga ibilang apan ang disturbo ti umay mo, sir? Pagyamanakit de, takayat yu ti dumapaw dito'y nanumaw a pagtaengan may. Nasao ngamin ni Jasmine. Ano mabalin? Kat di yo kayaten nga agsubli jay kumpanyami. Adayo ngamin ije syudad, sir. Mailiw kami, numabayag asan na pumasyar. Tapno di yo paritan nga agsubli. Ikak iti binulan a bakasyon na. Tapno agawid dito'y lugar yo. Ay, agyaman ako na inukasta, sir. Nagsingpot kayo mo't gayam a boss ti anak ko. Agyaman ak unay iti panangibagayo anasing petak, nana. Jakpay nangag nga imbagada ti kasta kanyak. Narabak kayo mo't gayam, sir. Di da siguro makita ti kinasingpot yo. Iso adida mo't ibaga. Anya nga nanang, mapan kamin, umayak tumanan. Ay, anak. Saan na bale, taimbaga ti bus mo, akanayon ka nga umay sumarungkar dito'y balay. Sige nga rod nanang, mapan kamin. Talaga anasing ti bus mo. Nang runa, do umisam. Italaang mat anakitak na imisam. Salwadan na kayo ti apo, iti panagbiyahe yaw. Agyaman kami nang,
Patuluyan mi nga rudan. Bye-bye. Agan-anad kayo. Itulod kay tidagos mo, Jasmine. Sumurot kan to opisina. Tao mo na. Di na kon itulod, sir. Magnaaklangan ang mapanidji boarding ko. Taas idagman. Saan kan nga umulog? Itulod kan. Inuday tati ko nayo. Di, sige. Agyaman aklangan, sir. Don't mention it. But welcome anyway. Naganos kayo ket din, sir. Imaydak lang aron sinundon iti probinsya. Itulod na pa dito boarding ko. Kasta ti kapatid mo kanyak, Jasmine. Dito yan ti boarding house ko, sir. Dayta na pinturaan iti berde abalay. Mhm. Agyamanak manan, sir. Sige, sumaruno akon adagos di opisina. Apaman ang maisimpak dagiti gamit ko. Sige, Jasmine. Mapana ko ni opisina. Tado ti pipirma a papeles ijay. At dapay meeting ko inton madamdaman. Nakitam ka din ni Sir Itay. Itamampay anaranyag ti rupa na asimrek dita opisina na. Anyat kaya't mo asawon itinaranyag. Sigud ka di analidam. Idi kinablawak. Imisam sa nagtungayd. Sigud kat lumabas lata kaslawan nakita na. No kasta, simangpat manipod ije probinsya. Una, tadalakit nga rudayn. Ngam nagbaliw nga rod tilangana. Kaya't mo asawan. Saanan analiday? Kasta nga rod tinakita kini Sir. Ay, awan ka di kadwa na asimangpat. Awan mo't. Jay driver na ah. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Carla. Adakan? Idi kalman tinaudi a bakasyon ko. Saan ka di? Ngam late ka ita. Saan ka kuman asimrang? Imbagamot ngamin itay ni Sir asumre ka kita. Imo na laeng, tadi magasak pa iji boarding ko. Kaya't mo asawan. Nagkita kayo itay? Idi pa'y kalman Imay naksinundo. Nag-night trip kami. Naturog kami iji lugan. Indagas nakpay iji boarding ko itay. Adamutan ni sir. Kastamot ni Jasmine. Adamutan. Jack pa'y nakita ni Sir. Ngam kuna ni Darwin, anaragsak kano ni Sir. Kunak no siya lang tinakadlaw ang naragsak ni sir. Pudno nga rod ti imbaga ni Darwin no kasta. Ang ti driver, madlaw ang nabanog. Kan kasla na puyat. Adda nga tanapananda ka ni Sir. Maamuan tayon to dayta no makasao tayo ti driver ni sir. Kuna ni Darwin, idi impark na kano tilugan, imbaga na amapan maturog. Pudno nga rod anapanda iti probinsya. Nag-night trip da. Napuyatan ti driver. Idinto tanaturog siguro ni sir itilugan. Si kakadi, Jasmine. Mapanak ko maag-CR. Ngam ada ka matgayam di taunag. Wan, ma'am. Aguray ka. Ijay ka di probinsyayo tinapanan ni sir? Wan, ma'am. Mas dawak nga rod, idi may naksinukon. Talaga lang Imbagman. Ti kaadayo ti probinsyayo. Sinukon na ka ni sir. Oray siya kat mas dawak met, ma'am. Jack mamati ngam napasama kan. Apaya kasta tilaga managawid. Apay ngagpupudot ka. Kasano? Kit adan da di alos siyang makapaasal. Makadomingo ako ng tibakasyon na. Natural, sumrag ita. Saan aday tati pakasurunak, mami? Napan ka no sinundo ni Boss Dayjay a probinsyana. Anya? Napan na sinundok, kunam? Importante ka dila unay dayjay alos siyang. Dayta nga rod kat. Asino kumadayjay a probinsyana? Nagtaktakan pa'y ni Sir anapan sinundo. Nag-night trip da pa'y kano. Ay, una yan.
Adda nga ta impakan dayjay alosyang ken ni Bosyo. Ang mga ginayuman naman. Agpayso ka di, tigayuma. Itala nga da makitak akakuyog ni Sir Arumwar dito'y pasdak ah. Nakitak mo. Sigod, kat saan ang makikuyog ni sir iti asino man nga empleyado. Mayat apadaanan ti istoryana da ito ya. Posible nga ta, nga da mapasamak asaan tayo anam namain. Dayta ti padaanan tayo. Nagadu a babae ang nagsisiksi a clerk. Angam, kanayon a papanawon ni sir. Katno ko na namit ngamin, agarang ganjang da kano. Kaguran na ti babae ang mangaram kan kwa na. Nababa kano a klase ti babae ti mangaram iti lalaki. Ibang klase mo't ni Sir ah. Kaguran ni sir ti panagbadbado ti babae ang makitkita ti tiyan kan pusag da. Wen nga rod ka na. Saan ka no a para display ti bagi? No di kat abungan. Naggasat ka man, Jasmine. Naggasat? Apay ako na yung nagasatak, ma'am. Jack pa'y nakapuot nga adda empleyado dito'y anapan sinukon ni sir. Agpayso ka di, ma'am? Jack mo't ninamnama asukunan nak ni sir. Awan ka di timbagbaganakan ka? May papanitian niya, ma'am. Saan kon abaliksan? Ammo munti kayat ko asawan. Balasang ka kat barumat ni sir. Adayo ang mapasamak ti bagbagayo, ma'am. Imposible. Awan ti imposible no ayat ti pagsasaritaan. Saan na ka may karitikas ka ni boss, ma'am? Probinsya na aklaeng ako nada. Nimot Jasmine tilimabas itay dita koridor. Rinabak ko nga rod, anagasat, tay sulaang ti empleyado as sinukon ni boss. Talaga nagasat. Kasjay gayam ti type ni sir. Conservative a babae. Wen nga rod, ado ti mangkat katawakan kwa na, takas jay ti panagkawkaws na. Ngam, isumot gayam ti type ni boss. No agbado ti babae iti di na kayat, sa umasidag amang ipakita iti motibo, kaguranan day ta a babae. Isu siguro nga ado ti inikat na a clerk. Naibaga na ngamin nga ampang da kano. Kasjay siguro ti inaramid dagiti naglabas a clerk na. Adda na panunot ko. Tapno di ibaga dayjay alosyang nga importante launay. Anya day ta, mami. Ibagamon. Agpakada ka mo't iti boss mo. Ibagam amapantamat ijay probinsya mi. Taapay ko, mami. No awan kanto ang mga rabid iti trabahom, mahikawalakit din ni Bosyo, kat umay na kanto mat sukunan. Ha? Kasta nga ta, mami? Umay nakmet sukunan akas iti inaramid na kinilosyang? Naramid ng tupay iti may sa alosyang. Si kanto lakit din anapintas ken nalaing a sekretaryana. Sir, mangifailak man iti leave ko, tamapan kami kini mami iti probinsyada. Manungal daw ti alaam aliv mo. May sa alawas, sir. O sige. I-file mo ti leave mo. No adda importante apapanan nyo kini mamim. Agyaman na, sir. Adayo ka di ti probinsya ni mamim? Saan mo't, sir? Ngam napintas ijay. Ado ti presko a prutas. Ken napintas a buya. Kasta ka di. Mayat nga rod a pagpasyaran. Inaramid mo matlaan, jay kunak nga agpakada ka. Wen, mami. Dinamag na pay ano adayo. Kat imbagak nga asidag. Imbagak pay nga ado ti presko a prutas. Ken napintas a buya. Agrubot ta nga rodan. Tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay na tamat sukunan. Kuna siguro dayjay alosya nga isula ang ti sukunan ti Bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak,
Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agrubot na garudan, tamapanta iti probinsya nagtaudang. Sumurot lakit din ni boss. Umay natamad sukunan. Kung nasiguro day jay alosyang, nga isulaang ti sukunan ti bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak apaatiw iti dayjay a probinsyana. Saan nga taabakla ti boss mo? Aging gangamin ita, di nakapay pinakitaan iti panagraam. Saan mo't abakla ti gungunay na mami? Jay mo't kunada a matyo nga gungunay. Macho nga ta? Apay nga rod nga aging ga ita, kat awan pa'y inaram na. Nasaya at no awan pa'y inaram na, tapno syakton. Sa bagay, husto ta ko naman anak. Sika ti may ranod iti kumpanyada. Nagbakasyon mat jay sekretarya ni sir. Timulad mat. Ang mga no si kamat ti sumarunong aglive. Sayang laang no agbakasyonak nga awan gapuna. Awan masweldok. Mayat ti agbakasyon, ngam numadanon ti sweldo. Awan masweldo. Iso anak ko nak, adya kayat ti agbakasyon, no awan makagapo. Ay, sumabali akman iti saritaan. Kayat mo ka din ni Jasmine aparakin ni sir? Ada ka ni Sir Daytan. Saan mo't asyak ti makidan na? Tapno syak ti agpili. Kasla fairy tale ngamin tinapasamak. Apay ko maa fairy tale. Di tayo pa'y matamu no arman ni Sir ni Jasmine. Dakkel ti atap ko. Nga adda pa nagkurso nada ni sir ka ni Jasmine. Pag ko na amat. Pagtaktakan kanipay timay sa alalaki, asukunan timay sa babae. No awan panagayat na. O, alaman. Masapul atong palag ting karik kininanang mo. Anya ka di day nga inkarim, sir. San ka di nga imbagak, akada bulan, ikang ka iti oras mo, amang sarungkar kadag iti dadakkel mo. Kabutan mo ka di ida, sir. Apay kumakabutang ko ida. Ti kabutang ko, ket amangan, no di da kapalubusan ngagtrabaho diti kumpanya. Sapay awan ni Ma'am Carla, sekretary. Ure awan ni Carla, no adda ka lakit di. Maaramid mo at amin, tanalaing kamat. Sus, nagpatiray uk ka pa'y, sir. Saan ka apat patiray ukan? Pudno ti ibagbagak. Imbagman, tapi na ipaiso ti boss mo ti imbagana. Di na kano kayat, adidak palubusan nga agsubli di kumpanya, nang. Nasingpot mat gayam ti boss mo. Ididamo mitag kita, pulos adipay umisam. Kanayon anak ka formal. Awan siguro ti gapuna atap no umisam. Sa bagay, dumangami ni sir, nang, manmano nga umisam. Para kanyak, nasingpot ti boss mo. Imay nakapay sinukon ditoy. Sa bagay, kan amuyo, dakkel ti nagbaliwan na, makirin nabak pa'y no dadduman. Ada siguro makagapo no apay ako na masaan idi nga umisisam. Urayan niya di tana, nang, tinasken kat tinungpal na ti Karina, akanayon kayo asarungkaran. At datan dito'y probinsyayo, mami. Napintas mo't ngagpaiso.
Napintas ko naktumet. Urayan ta dito'y dayjay asanjo. Umay nakalakit di sukunan dito'y. Urayak day tangal daw, mami. Masigurado nga umay nakmat sukunan akas kinilos siyang a probinsyana. Iso nga intakit di agpasyar, iti ayan dagiti agduduma a prutas. Ada pa'y longboy di tasakaanan ti turod. Uwan, mami. Presko nga agpaiso ti angin dito'y probinsya. Awan ngamin ti adu-alugan akas ijay syudad. Tila ang pagdaksan na dito'y. Awan ti taksi. Magmagnata amapan iti kayat tapapanan. Kasano, ket awan mati kalsada amapan ijay turod. Ngam ijay ti ayan ti prutas. Kapilitan amagnata tapno makaalata. Nalpas mater aramidan ta itay. Mapantaman ije kantin? Anya ka diti kayat yo, tainaklangan gatangan, sir. Saan, Jasmine? Duata amapan. Tapno agpili ta iti kayat ta. Ada ngamin balon ko a sandwich iti bag ko, sir. Paayan na ka di. Itaakla nga kid daw Di na ka di pagustuhan. Nga madadaal ti balon ko a sandwich, sir. Intakit din ije kantin. Syakton timangan iti sandwich mo. Anya? Kayat mo ti sandwich ko? Amangan no ibagam asaan anaimas, sir. Adda ka di lamot asaan anaimas. Nang runa, no naggapuken ka. Laika, nakitak ni Sir Sanjo. Kadwa na ni Jasmine anapan iti kantin. Kasta ka di? Itaman pa'y nga adda kaduan ni Sir Sanjo amapan iti kantin. Marites kayo matadwa. Ah? Awan dakas na tabalasang ni Jasmine. Barumot ni sir. Di awan dakas na. Saan mi mat nga ibaga adakas Masa umilaeng mat Angan, nagasat ni Jasmine. Numaadaan da iti relasyon kay ni Sir Sanjo. Ay talaga anagasat. Naibagak pa yan day ka ni Jasmine. Di na ninamnama, akursonada ti boss akanayon anaulimak. Madlaw kumat, anagbaliw ni sir. Makisaumatan kan umisam. Saan lagay ang asyak tinakadlaw? Apay nga iso ti pagsasaridaan tayo. Intayo kit din iti trabaho tayo. Ay, rumordan ije kantin. Intayo matan iti trabaho tayo. Kabaalamot nga aramida namin na trabaho yo kini Carla. Agsipod ta tultulungan nak, sir. Duatamat ngamin ang mga aramid. At daman kidawakan ka, Jasmine. Anya ka di dayta, sir? Mabalin ka di ako nawagan iti sir. Ha? Ay, anya lang ti ibagadag iti empleyado ditoy. No di kaawagan iti sir. Da kayo ti boss ditoy. Idinto tamay sa akla ang clerk. Bay amlat ta ita. No kayat da, di awagan dakmat itinagan ko. Ha? Da kayong mat, sir? Pagkatawaan da? Pakawanin nak. Ngam adda na isang sangayan amarikriknakan ka. Si kalahan tinakariknak iti kastoy. Sir? Di kay maawatan. Anya ka di ti sasawan yun? Ay ayatin ka unay, Jasmine. Ha? Sapay ko ma, tama ikariak iti panagayat mo. Adda tapay lang dito'y probinsya, mami. Dandanin malpas ti bakasyon ko. Ngam di nakmat inawagan ni Sir Sanjo. Ikabil mo ti cellphone mo di ta ada signal na. Tapno mangag mo no umawag. Iso nga adda di tatawat ti cellphone ko. Ta iso ti ayan ti signal. No awan lata ti awag na. Sikan ti mangawag ken kwa na. Ang mga nunalipatan na. Saan nga ta maikawa iti kaawan ko? Apay anilo siyang kat inawagan na. Napan-napay sinukon. Adan sakat diferensya ti mata na kunakmanen. Makita na nilo siyang, ngam di na ka makita. Kurang-kurang samat da dya tao. Makapasurun nga rod. Intun kwan, pagaramidak iti saan anasaya at da dya alo siyang numakasubliak ijay kumpanya. Wensa, tapno agbaligit ay iti panggap ta. Tubang da dya ababay.
Jasmine. Sungbatan na kon. Sungbatan? Nabibiit ka pa lang anagaram? Sungbatan kan? Agparinto mga ngarod iti sangom. Tapno sungbatan nak. Aguray ta kumapay iti sumagmamano ka nito. Kan saan ka nga agparintumang? Apay aso magmamanupay lang ka nito. Itan ang mga nagbaliw ti panunot mo kat pumanaw ka. Promise, saan na ka pumanaw? Basta saan ka nga agparintumang, pangaasim. Anyang roti aramidek, tapno sungbatan nak itan. Kayat mo, taipukaw ko dito yung kumpanya nga ay-ayatan ka? Ay, saan mo nga ramidan day ta, kababain? Sige man laangan, sungbatan kan. Anya? Ulitin man timbagam? Diyak nangag. No saan mo anangag, bay amon. Ibabawi kon. Oy, awan binabaw yan. Nalpas mo nga imbaga asong batan nak. Nangag mo matgayam. Apay nga ron nga aging tutulong ka. Yes! Woo! Dakamin kini Jasmine! I love you, Jasmine! Jak mauray ti awag ni Sanjo. Awagak man bareng umaymat ditoy. Sige, awagam. I-loudspeaker mo tapno mangeg ko ti sarita niyo. Sige, mami. Awagak ti awanan bain. Itun bigat kumati panagawid ta ijay syudad. Wan nga rod, mami. Mayat kumano umay dito'y amang sukon kadatan. Awagamon. Tapno may palagip kan kwa na. Inta nga rod iti ayan ti signal, mami. Narigat ngamin ti signal dito uneg. Daytoy tumat ti pagrigatan dito'y probinsya. Ibirpirok ti ayan ti signal. Hello? Sino daytoy? Hello, Sir Guapo. Amangan no saan kami ang makasangpat inton bigat. Tanarigat ti makipila iti bus. Nagado ti pasaheros. Anya? Dayta ka di tiyawag mo? Busy ak. Tapno ipakaamok ang narigat gayam ti pampasahero abos ditoy, sir. No saan ka makasangpat inton bigat? Mangbiro kak iti kasukat mo. Ah? Ay, kuha, sir. Ika gumaak ti sumangpat. Iremedyo, tapno didak sukatan, sir. Adakan ka dayta. No makasangpat ka, ada trabahom. Ngem no saan? Ag-resign kan. Bye. Nangagyot ti saritaan mi kini, sir. Saan ka di, mami? Wen, anak ko. Kaawatan na saan ka napatag iti boss mo. Saan amasayangan amapukaw ka iti opisina. Agawaan tati agsubligay syudad, mami. Narigat tagbirok iti trabaho. Napaay ta ka din iti panggaptakan ko na. Ado dagiti insuruyo. Ngam puro matpalpak, mami. Awan di kay maisursuro. Kurak ngamin, no epektibo. O sige, agrubat takit din, tagsublitan, mami. Narigat ti maawanan iti trabaho. Nagrigat tagpa-interview man yan iti sabali a kumpanya. Wana, anya pa ngay nga rod. Sorry, anak. Good morning, sir. Kunak man no kunam anarigat ti makipila iti bus. Inanusak ti nakipila itay parbangon, sir. Diyak ngamin kaya ti maawanan iti trabaho. Sukatan ka kuma. Ngam imbaga ngamin ni Jasmine. Ngay kang ka pa iti may sa agundaway. Ha? Naaramid mo data, Jasmine? Amo ka narigat ti agsapol iti trabaho. Sayang mo ti panagkadwata di ti opisina ni Sanjo, no agsina ta. Sanjo? Kun kunamlatan? Dakamin kini Jasmine. Isu ti type ko. Gapo iti kina-conservative na. Kasta ka di? Kablaawan kayo adwa. Mami, amuyo ka di adandaninak ikatin ni boss. No saan nga imbaga ni Jasmine nga ikanak iti may sapay agundaway? Jay probinsyana, ti kayat mo asawan? Uwan, mami. Nasaya at matgayam ti panagpuspuso na. Kasta ka di? Kabayatan ti kaawan ko. Isuda gayaman kini Jasmine. Addan relasyon da kini sir, mami. Jay kayat ta apadaksan, tinagbaligi ka ni Sir Sanjo? Uwan, mami. Agpayson samat tay kunada.
At agaramid iti dakas. Makaapit matlaang iti dakas. Kasta tinapasamak ka data. Leksyon daytoy kadata, anak ko. Madigayam ti agpanggap iti dakas iti pada na a tao. Imay kayo matpinmasyar, anak. Sir, Nang, Di da ko maawagan iti sir, nanang. Da kamin kay Jasmine. anya, kinayat mo ti anak ko amay sa probinsyada. Nanang, awan dakas na. No probinsyana tinakariknaak iti ayat. Wen gayam, dito'y kamin to probinsyayong agkalaysa. Ay ayatek unay ti anak yo, a probinsyana. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Day, adda sumungad ang motor. Ngam kasla saan mo't ataga dito itinagmaneho. Kaslamat adda ang kas na babae. Lumabas da lang ata dito'y kabildatan dagita maray. Nay, kasla da sapsapulan da. Aday tadan, asidagdan. Urayan ta sumardeng da, amang ano agdamag da. Dito'y ka diti kabildatan, apo. Wow, balasan ka. Dito'y ti kabildatan. Siyak ni kagawad kwanag. Kasta ka di kagawad. Kaya't ko kumaka sa uti kapitan nyo, kagawad. Ay, awan ni kapitan, taada na panan na. Nagbakasyon. Adamot asawa, kan kaanakan na dita balay da. Sa dino ka diti balay da, kagawad. Ditaw mo na ang balay, ang masungad yaw. No, agpatuloy kayaw. Ay, agyaman kami, kagawad. O sige, mapan kami pa'y nga rod dita balay da. Badaw, adamo na pandita balay da maribanang. Sapsapulun da ni kapitan. Anya nga ti pakasapulan da, kini parinteng. Damagagtukin ni maribanang no agkita kami manag. Kabagyan na nga ta, dagiti na pandita balay da. Kaslawon sa tamuda ni kapitan. Tida guys, awan mo't ita ni parinteng. Mabalindamot akasarita ni maribanang no anyaman tigagarada. Sa bagay, adamo dita ti asawa ni parinteng. Wan mo't kit di Adamo ni maribanang apangibagaan da itigagarada. Neng, kayong ingas mo launay ni Antisalda. Kapimpin anong ka di atay. Iso tinanang kumanong kwanog. Ha? Nabayag ngamin adi kam napnapan iti lugar tayo. Ay, uray siyak mo tatay. Jak mo't napnapan ni Jay. Nulang adda na patig nga okasyon. Agpapada tayon amanong. Asawam ka di day takadwam. Un manong. Ngam pasensyaan nyo at managbabain. Saan amatagtagali? Ay, kung nakit din umalitay. Managbabain lagayam. Imbag man ta nakaumay kayaw. Italang mo't nga imay kayo ditawi. At da ka din napatay nga ibagayaw. Ay, kwa ngamin manong. Plano ti asawak ti agaprod. Tapno makalungaw kami mat Uy, mayat day ta plano na. Sapay la ko mga raw, tagbaligay, iti plano na. Nay, adda ka mo't dito'y tersina, maray. Ay, basit nga minan titinapay ije balay. Iso nga umayak gumatang itinayon na. Tada sa nga ilim eh. Ay, adda pa'y jay dua sa nga iliyo, maray. Ay, wun mare. Kasinsin ka no ti ina ni Kwarog, ti inamot jay babae. Kastagayam.
Kahit mabayag da ka di balaya. Ay, saan ko nga amo, Mare? Ay, mabainak mo't amang damag no agbayag daw no saan. Ayun mo ta. Damdamagam kit din iti sa nga ilaym no kaano da nga agawid. Uwin nga rod Kasla dagdagdagim ida pumanaw no kasjay. Itan sala ang anaisarong dagi jay. Ay, wen, Mare. Ay, Mare, gumatangak man iti karnit manok. Kanayunam matan iti rikado ti adobo. Ipasidam siguro iti sangaili man niya. Ay, kan sidami matan akan ni Kwarog. Alangan nga isudala ang ti agsida. Ay, wen Maray. Agasawa ka di dagi jay. Ay, wen ka no, Mare. Adda ka no ibagada ka ni Inteng. Ang awan mo't nga rod ni Inteng. Makabulan nga awan ni Kapitan. Di kad makabulan mo nga agyanda di tabalayaw. Ha? Ay, wen nga agpaiso. Kasanon numabayag ni Inteng. Kasaritam ida damagam no anya tigagara dakan ni Kapitan. Ay, iturturad ko man nga agpaiso adamagan. Jak pa yan makapanaw di tabalay. Taalangan apanawak ida. Ay, agin-inaw kayo man nanantay. Ibaga medyo babae ata iso ti aginaw. Si ka man ang tinagluto itay. Ay, titao nga adanakam na. Saan amasapol nga ibaga dagita. Kasla kayo ngamin katulong iti bukod yu abalayan tay. Damagam man kit de, no anya ti gagara da. Barang ibagadakan ka. Inton nakasango tayo amin iti TV aantay. Damagag tao. Amang ano da kayat da nga ibagakan ni uncle mo. Iso ako na da nga urayan da. Kasano ay numabayag ni uncle? Iso nga rod adamagam. Medyo nabayag mo ti sa nga ilim, Maray. Ay, wen, Mare. Iso nga umayak man ang gumatang iti si Daan May. Awan samot ti plano da nga agaway. Ay, jak man amo. No apay ngamin anagbayag mo't dayjay nga inteng. Ag-enjoy mo't ani Kapitan Ijay. Idinto ta ag-enjoy mo't dagiti sa nga ilim ditaw. Ay, jak amo no agin enjoy da. Ay, jak pa'y kot makapanawin di tabalay. Wen ata daka nga rod bisitam. Nalaing kat asumao jay babae. Hanggang jay lalaki. Ay, di pa'y agsao. Umisam-isam laang. Kunada ano asino ti saan amatagtagaray. Adda ka no ilimlemeng na amaday. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Maray. Taman-tamaga ka din kao. Anda ka din napatagay bagayo kinanggail. Saan ka di an naibagakan kang agabrod nila kay kumano? Wine. Ang magpakada kayo ka di kinanggail. Iso nga urayin nyo ako nayaw. Kaya't may kumati dumawat ititulong kan kwa na manong. Ha? Tulaw? Anya ti kayat mo asawain? Awan nga min tibus-busan mi akwarta. Dumawat kami kumaititulong. Tagsubalit kami tunoad danton ijay nila kay ko. Ay, nukasta. Kwarta ti masapul ya, waday. Wan ko mamanong. Uray si ka kumamat. Tumulong ka man mat. Tagsubalit kami tumot manong. Sige, tay bagak day takin ni Antibanang no adda kwarta na. Adda ka di mat maitulong mo? Malaksid iti itulong ni Antibanang manong kwaro? Nakasarita kon jay babae antay. Masapul da ka no titulong a kwarta tagabrod jay lalakay. Agabrod nga awan kwartada? Ka now, tapno makalungaw da ka no itirigat. Agregregat da ka di itibiyag. Apay ngay nga damot motor da. Isula siguro ating karkarigatan da ginatang antay. Ay, imbagada pala ko maididamo ang imayda. Nagtalin na da pala dito iti medyo naunday apanawan. Nusang kwa dinamag. Di da pa'y kumaimbaga ti gagara da. Ay, intayo nga ruden ijay ilay. Tainak mangirwar iti kwarta nga itulong ta kadakwada.
nga rudo ni Jay Ilay. Tamapan mangirwar ni Auntie iti kwarta. Adda ka di mo't maitod mo, Manong. Damot tapno makaabroad nila kay Mau, ako nam. Sapay kumatag, baligi Jay papanan na. Sapay ko, Mamanong. Saan kami ang nagkamali iti nasitgan mi? Ikari, agsubalit kaming to. Mala, intay nga rudo ni Jay Ilay. Itayan ti bangko. Ay na, agyaman ako na Manong Kwarog. Agpay sa timbaga ni Nanang, ama nagtulong kayo. Iso nga imay kami dito'y kabildatan. Naggapo kayon samot ijay ilay, Maray. Kadwayaw, anapan ijay ilay, dagiti sa nga iliyaw. Ay, wen, Maray. Ay, no idi pala ko mga imbaga dati gagara da. Saan da ko man ang nagbayag ijay balay? Anya ka diti ginagara da di tabalayaw. Di da mo nauray ni Kapitan. Dumawat da kano iti tulong. Taagabro jay lalaki asaan ang matagtagare. Kwarta ti kayat mo asawan, Maray. Wen, awan ti igam ko anawadwad a kwarta. Iso ana pa nakpay nangirwar. Ay, basitan ti kakaiso na nga iduldulin ko a kwarta. Utang ka di da ijay, Maray. Tulong kunadamay. Agsubalit danto ka no, numakapanjay lalaki ija abroad. Inted mo ti kwartam, adi mo amaw no agsubali danta, wano saan. Anya di ko nam? Inted da maribanang kang kwarog ti kwartada kadagi jay sa nga ilida. Wang kano, sapay medyo daklagatan. Di dala nagamakan, abasta nang ted iti kwartada. Amupay nga tayo nang tidanda iti kwarta. Day tangarod ti bagbagakin ni Maribanang. Kahit anya ti kunana ngay. Ay kamalidayan Anya pa ingay, kunana mag. Ay, nagsayang dalaang iti kwartada. At daman damaga, kwarog. Di ka kadi masayangan iti kwarta nga inted mo kadagijay imay asa nga iliyaw. Masayangan ko nam. Una, ta saan mat gayam nga utang ako na ni Maribanang, no di kat tulong yu kano kadakwada. Kasta ti agkakabagyan, agtitinulaw. Nimimbaga na siyak ti tumulaw, ngam siyak ti matulungan. Anya? No da itulong kaw, sana rumbang asakit ang tinakam kaw. Sige, tadapay papanak, nana. Na, kaslaawan anyaman na jay intulong da iti kabagyan da. Ha? No siya, Jaklaki di maitulong ti kakaiso ng urnong ko. Apay kidi ngay ipadawat ka ti nagbanno ka. Naglalaingandan nga. Nagpara manan ti panawan. Umayak man nagpariir dito tersinam tanaparpariir, Maray. Katuan lata, adamot pagtugawan dita ruwar ti tersina. Di agtugaw ka lata dita. Ay, Maray. Amom ka dain, akwarta ti gagara dagiti sa nga ili da Maribanang. Kwarta, kayat masawan, imutang da kada Maribanang. Saan ka no nga utang no di katulong? Tulungan da ka na taagabroad ti kapagyan da. Anya, imbagman ta pinadawatan da ida iti kwarta. Una ni Kwarog, akasta ka no tagkakabagyan. Agtitinulaong. Sa bagay, ada kadakwada da ita at kabagyan damot nga raw. Ngamno siya. Uray kabagyak, no sadala umay, no adda masapul da, ay saan ko abasta ito ti kwarta? Uray siyak matkit di ha? Ang mga no di nakton am mo no aglabas ti aldaw, sayang laang ti kwarta. Ilaw, asino day taoy? Da kami di imay ididita balay daan ti banang, idi awan ni Uncle Enteng Manong Kwarong. Ha? Jakbat malagi pa natin kaw. Diyan ngay kadwak nila kay ko. Imay kami di mawat ititulong kada kayo. Malagip kaon. Kumusta kayo ngay dita? Nasaya at tinagbanagan mi dito'y Japan, Manong. Adda kami adwa dito'y. Urayan nyo tadanda ni ditan ti impador to durmi para kada kayo. At the package, may. Antay! Ayan, Mau! Antay!
apay ka day. Adak dito yung kusina. Ay, antay. Anda ka nung sumangpat a package tayaw. Isuti ko na di may dimawat ititulong kada tayo ide. Ha? Jay agasawa ang nagyan dito yung balay. Sakbay adim mawat da ititulong. Unantay, kawawag tayo babae. Dandani ka no itanti package. Adda ipaw itda. Ay, jakla impagaraw. Uy, uray siya kantay. Jak ninamnama nga ipawitan da tayo iti package. Ay na, naggasat ta, kwarog. Adda package ta. Day, saan ka di para deliver day talugan, Maray? Wen mo't maray, para deliver iti package. Asino nga tati i-deliveran da iti package. Ne, ada idis-dis sa agdamot. Ne, dua karton. Dadakkel pa'y akarton. Saan nga taakarga ni Kapitan Dayta? Tanapan manen nagbakasyon? Impauna na laeng nga impa-deliver? Ay nalabit akas tamaray. Kadanda ni siguro sumangpat. Iso nga impauna na dagita dua karton. Anya nga tatilinaon dagiti dua akartaw. Padala ka din ni Kapitan ti simbangpat a package siya, maray. Wun pa'y sumaray. Ayan ngay ni Kapitan. Ay, jak amo no kaano manen asumagpat ni Inteng kukumare. Ti package kat saan ang naggapuken kwa na. Nagapuan na nga rod ngay. Ay, naggapo ijay sa bali a pagilyan. Ah, Jay ngay imay idi nga imay dimawat ititulong kada kami ka ni Kwarog. Ah! Istit said nga rod tilinaon ti package, Maray. Ay, saan mo't kit di nga stateside? Naggapo ijay Japan. Ah! Ay, adapay na isigpit asurat da. Ay, kanayon da kami kano apawitan iti package. Nala, sige, kukumaray. Adapay ngamin papanak. Ay na, imbag man, Maray. Kunak no sayang di intulong da, saan magayam? wen nga rod maray. Nasaya at gayam ti tumulong iti kabagyan. Nagkasatan ni Maribanang. Si dadaan na timulong. Ita, adan supapak ti panang tulong na. Mayat mo't gayam ti tumulong ngam ti agim imawt. Agpaisot ako na Maray. Nalaklakagayam asumrek ti grasya iti managtulong. Pudno na natuyang. Numanagtulong ka, masupapakan mat iti grasya. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Jun Ray. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Kwarog, ninsamot uncle mo dyan nakasaritam di ta cellphone mo. Unantay, di nakakanumot maawagan. Ay, lobat nga ron ti cellphone ko. Ay, nairanapay mo't a brown out. Brown out ka di antay. Sa pay uray to'y silpon ka o kat dandanin malubat. Ay, agrobwat ka nga rudan at tamapan kan ije barangay hall. Ay, unantay, mapana kaon. Kastoy kaon, tawan mo't sa nga ili nga umay ita. Ay, amangan numala daw manen asumrak ti dinutukan ni Inting nga o ay say, kabayatan ti kaawan na. Pagunta ko na numala daw antay. Na, apay, asino tinangat nga to kada kayo? O ay say, wano tanod. Ay, saan lang nga tanaw dantay? Chip tanod day taoy. Na,
Ay, ingkakit din, kwarog. Ado lang nga amaw. Aw, tata si Draw. Anya ka diti gagaram. Ay, jay dungdung wakalabang. Mapukpukaw. Agpatulong akman. Birukan yuman kadagiti kakadua matanaw barok. Nay, napananaya nga main. Ay, ipabiro ko ayan amok tinapanan na. Ayun gaya man niya. Mala, tabilinik dagiti kakadwa katanaw, tasapulan may tata si Draw. Ay, aliman nga raw. Tano masapulan yaw. Ikang kayo iti may sagalon na base. Ha? Sigurado amayatan dagiti kakadwa kang agsapaul. No ibagak nga dabase agong gunada, tata. Ay, wala. Tamo ka day tati paglaingan yu atanod. Tiagtangad! Yay! Papanamon ba daw? Apay nagdardaras ka rimwar. At daawag ti may sa atanawd. Inakano tumulong nga agsapol iti apo ko ni Sidraw. Mapukpukaw. Asino nga apo ko na? Di kano awagan na kano iti labang. Adaya mo tao alabang. Diyay nagado ti kamanaw na. Saan lang kami narupan na ti adda kamanaw na. Pati saka kin ima. Iso pinanaganan da iti labang. Ay una yan. Tao, panaganan da iti labang. Amumut ti taon. Noon niya ti makita da iti may sa tao. Isaw ti birngas da. Sa bagay ni disto anangisay. Binirngasan da iti pugout. Kas kumakin ni Shad, po daw. Binirngasan da iti Amerikanaw. Di manugang na asan anagwapaw, binirngasan da iti mistisaw. Hay, jay manugang da asan anapintas. Binirngasan da manen iti hybrid. Iso nga do, ti kalukwan ti tao, tuya. Good morning, Kokomaray. Nabirukan da nga tajay apo ko nila kay Sidraw. Mapukpukaw ti apo ko na. Dayta ti imay na imbaga iti barangay hall ko kumaray. Iso nagdardaras ni Badung ko, anapan mo nakipagbiraw. Ay, kaamamok day ta adamag Saan mo't asyudad ditoy? Adapay mo't agpukaw nga ubeng. Ay, nunap-napanan na mga dayta nga ubing Ay, mano ka di titawin na dayta nga ubeng. Diyak matan dinamag. Ni ngamin kwarog tinakasarita na. Oray saan atanod ni Badung kaw. Napanmet nakipagsapaul. Gaputain ka rin nila kay Sidraw. Amang ted kano iti may sagalon abasay. Nasorsor tayo ti kalsada. Awan may tinasao nga ubeng. Nga raw, tata ba daw? Ay, intayo man nagsaludsod ka dagiti karuba da. Barang adda sinurutan na apada na nga ubeng. Ang mga no napandala na gay ayam. Intayo nga luday. Bari nga pamirienda. Sino kumangay ti agpamirinda? Ay kajitawa na saya ti panagnaknakam na. Ada pa'y aya. Kunamon ni Sidro amang tedto iti basay. Inton masarakan tayo. Isungarod nga agawaan tayo ti agsapaul. Tapno itugawan tayo to ti basi nga ited na. Magawaan tayo nga ruday ti agsapaul. Tapno maitedan ti basay kada tayo. Wanya, tano jipaut. Nasarakan nyo kadain. Kadwak ni tata ba daw? Ngam saan mi pa yan nakita? Anya? Ay, aldawain. Intayo pa yung nga di barangay haul tanay. Napudutain. Ituloy tayong tumanin ti agbiraw. Kalpasan ti pangaldaw. Wine. Sige. Agkikita tayo di barangay haul. Bye. Napananangay day tanga ubay. Tapay nga awan may. Napudo tayo. Amangan mo't no adalang di takabalbalayan, tatabadaw. Nalabit Saan mga rod anwang tapno mapanidya kapakiran. Nalaklakan sa baya birukin tinuang, ng taaw. Tingamin ubeng, no mapaniti unag tibalay, saan na makita? Pudnot ako na, tatabadaw. Intan di barangay hall, kwanag. Ay, mabisiin akong kay. Mapantayo iti kabalbalayan, intun malay. Adda kayon,
Awan mo't ubing akadwayaw. Ay, awan mga rod, masarakan may nga ubeng, maray. Napanan nga taday jay nga ubingan ngay. Saan mo pa yung magkidya na damag aming nakabalbalayan, maray? Ay, nagdamag kayo ka din kadagiti ubeng. Ay, amin na masabat mi Nagdamagan may. Kung napay ni Kwaraw ka nalaklaka ka nwa, pero kontinuang ng ubeng. Nay, adda kayo mat amin nandito'y barangay hall. Adda ka din jay pasapsapul ka. Ay, awan mo't nga raw tata. San mi pa yan nasarakan? Ay, nagkapoy kayo nga ay. Nagado kayo. Ay, saan ka ngagsaw iti kasta? Tayo naramid may amin ay, nakabailan may nagbiraw. Sino ka dito aking kalding da ito'y labang? Inibos na ti bunga ti tarong kao. Ti pitsay kan kangkong kao. Labang mo't akalding. Day, nabsog mo't nga paisaw. Naglukmag. Ay, dahita jay ipagpabiro ko alabang. Kunak man no apo ko yung tipagpabirok mau. Anya nga apo ka. Adaya tawa alabang. Kalding alabang ti ipagpabiro ko. Puraw kan nangisip ti dot-dot na. Ay, sinalbag. Kunak ya po kumalabang ti paspasapol mau. Ay, tapisin kan tupay badahong. Nah, Gapo ka day ta kinamanaw jay apo ko. Kadbir nga sa mo ni ti labang. Ha? Apay, kaldeng wano aso jay apo. yeah. Kalding mo gayam da ito'y labang. Bayadam amin akinan na. Ay, damagam aday ta kaldeng no ada pagbayad na. Isumot tinangaan. Nukasta. Parchen tayo nga ruden da ito'y kalding dito'y barangay hall. No di mo kaya't abayadan ti pinirdina. Apay kumangay apartiyam. Tapno awanin ti agperdi iti mula Jas kiday ta kalding. Isukat ti nagnumar ka dagiti mulak. Bayadam nga ro dagiti mulak. Manulang mat ngay timulam. Nangingina at kalding ko. Ngam ti pinirdina. Bayadam nga ro tikinan ti kalding mo. No saan mo abayadan? Ay, parchek at alaga da ito'y kalding mo. At dan, day takalding alabang. Ayan nga rin ti basay. Abay ko mga eted ko. Kat saan yung mata nabirukan? Kanya, nabannog kami ang nagberberok. Awan. Sa bali mat ti binirok yaw. Sapsapulin yo kat tiapa o kabinir nga sa mitilabang. When angam nabannog kami mo't ang nagbirok, isungag multa ka. Ay pambarak ko ma. Ilakok ti basay. Tapagbayad ko kano itikin nan ti kalding ko. Di mo't mabalin na pagbayadak ti kalding. Tawan mo't kwarta na. Ay, sinalbag. Ninamnamak laki din ti basay. Ay, bannog asaw. Ti imbagak. No masarakan yo. Ikan kayo iti may sagalo na basay. Hanggang saan yung mata nasarakan? Ay, nagalas at talaga ti ugali man. Ay, nagbanbannog kami like. Naikat ti misuot mon ba daw? Anya ngay, nabirokan nyo ka di mo laang ti ubang. Kung nagno ti apo ko na alabang ti pampabirok na. Saan may takalding alabang? Anya? Nagbirbiro kayo iti tao. Idin to takalding gayam ti mapukpukaw. Kasta nga raud. Awanay, tayo ninamnamak ang may sagalo na basay. Iso ang nagagat ka ti mulaw. Saan ka adisnudo at imulaw. No dikat gapo iti basay. Nambarak matatumulong ngay, no awan kasukat na. Ngam no disnudo ka at imulaw. Awan sakit tinakamaw. No awan ti ito datang darang. Ay na. Makakatawa kiti napasamak iti barangay hall. Makapakatawa ang makapasuron tinapasamak, Mare. Win nga ron agasam, kalding gayam ti ipapabirok da. Agam, tao mat ti sinapol dagiti napan nagbirok. Saan ngamin nga inintod ni Kwarog no anyat ipabirok ni Kasidraw? Idi imbaga na alabang, jay apo ko na adagos, tinapanunot da Kwarog. Saan mo tinanagintod ngamin nga imuna? Jay apo ko na adagos tinapanunot na. Talabang ngamin ti ibirberingas ti tao, ijay apo ko na. Saan siguro nga amo ni Sidraw?
Abinirngasan dati apo ko na itilabang. Ay nalabi ta kasta, Maray. Tano ko maamuna, inlawlawag na akal deng ti pasapsapol na, saan kat ajay apo ko na. Apay ngamen, asaan mo nga inim tuod nga imo na ni Sidro. Sakbay ang nagbirok kayo. Hindi mbaga na alabang. May sa tirimori ti panunot ka wantay. Ti apo ko na adahagaos tinalagip ka. Katnimat pari ba dong, nagpartak anapan nakipagsapsapol, gapulang iti base. Napahay kami nga raw. Tawan jay basi ngayon ka rin ni Tata Sidraw. Tasan mi kanuan na sa pulan jay labang akalding na. Ala, inton maminsan, agkin naawatan kayo nga umuna iti umay ag-report wenno agpatulong kada kayaw ija barangay hall. Unanday, laglagi pagday ta. Diyak kaya ta maulit day dyan na pasamak. Kalding gam ti ipagpabirok da. Tao kit da, hindi binirbirok may. Iso nga ita, masapol nga agkikinnaawatan kayo anaimbag. Waraw, magpainom ka man, Mike. Napay ngamin ti pa, naginom tayo ko, Mike. Ti basi, ti kalmay. Nalpas matkit din ati duty mi dita barangay haul. Sige, mapantay jay ti resina ni kagawad ko anang. Ay na, nagsaya tayo, nagpainom ka, waraw. Pagliwliwaan pagikat iti banaw. Kasta at nasaya at chiptanaw, agparanaw. Iso birngasan kan samot ti paranod Ha? Ay, jakon kayat nagpainaw. No birngasan nak iti paranaw. Jak kayat day tanagan. Sikamot ko araw, barok. Di ka man lamaraba kay. Mala, intaki din ni Jitersina ni Marikwana. Pinaayda kayo maat ka ba dong? Ay, kasanaw. Hindi namot inlawlawag ti pabirok na. Uray ko man, nang tin iti uray basit abasay. Adamot basit inyag na ditoy. Ay saan amay sa agalaw, no di kat may sa apurbay por. Itod ko kano kada kayo kanikwaraw. Ay. Kunak man no paypayson na di kunana ang baran na kano abang tay. Kasta mo ti pagarup ka. Nga may dinapan ijay ilay, indagas namot ditoy. Alain yun ata inuman niyaw. Ay, dangarudan inuman may kinikwaraw. Pulutan langan, tigatangan may. Anya aya tigatangan nyo apulutan niya. Adan sa kanumapanmanan ijay barangay hall ngagpatulaw. Anya man natulong da ita. Adamang ka di agpabiro kay. Basta na ko nati kinasarita amapan kano ijay barangay hall tagpatulaw. Itapay, tawan ni Parinteng. Sagsasaron ti iyo may titao agpatulaw. Apay amasikuran ka, kat saan kamot nga opisyal. No kanayo nak amapan tumulong iji barangay hall. Adanam namak nga agbalin may ta kapitan. Kaya't mo asawan, ada planaw amang kalaban kini kapitan. Saan ko akalabanay? Amangan no siyak ti Indorsona, inton madanon ti Chimpaw. Ay di ka mauawatan ba daw? Kasano ko mga Indorsona ka? Ay kwarawg, mapukpukaw, tibuldog kaw, ipabiro ko man, tulungan da kumamang sapaul. Ha? Kahanaw, kan sa dino ti naudi ang nakakitaan nyo iti buldog yaw, tatapulawn. Idi kalman, nakitak la iti babati agdan, gamitay bigat, awan mata ni Jay. Ha? Yung bagnusan ang nakaadayo ti buldog yaw, tata. Anya nga ti maris ti buldog yaw. Nangisit, day ja buldog. Tapno nalakas sa pulan ti buldog yaw. Mano ka di abulan na. Uken ka di pa'y wano dakkelan. Anya nga ukain? Tay kabarbaro nga insagot na kanya kasapatos a buldog. Saan nga aso? Ha? Ay kasta ka di tata. Timot nga min buldog kat asaw. Buldog mati awag day ja insagot da sapatos kaw. Ay, imbag lagit dahin. Tasan kami pa anapan nagbiro kiti aso a buldog. Dahito iti pagdaksan na. Buldog ti asaw. Buldog met ti sapatos. Iso nga intuuden yung anay imbaga. Sakbay nga gunay kayaw.
Sabadong kan kwarog, imtuodin nyo pa'y ngamin, sakbay nga aggunay kayo. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Jun Reb. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.